Gospodin Pašalić, izvolite profesore. Hvala predsjedniče, dame i gospodo. Pa evo vidim da su ove konsultacije dugo trajale, nažalost bez opozicije, pa pretpostavljam da će vam takvi rezultati biti. Ali evo pokušat ću u nekoj sintetičkoj formi dati neko svoje mišljenje nakon svih ovih diskusija. Mislim da je naš zadatak danas bio pod jedan, da definiramo šta se to dešavalo ovih dana i da vidimo kakav problem ili u kojem obimu postoji problem iza onoga što smo nazivali masovni socijalni protesti građana Brčkog distrikta i da s tim u vezi danas donesemo neki set mjera koji bi korespondirao sa širinom problema. Bojim se, mada su bile šarolike diskusije, da nismo bili na nivou zadatka i da će i finale ove naše skupštine pokazati da nije slučajno i ovo što se dešavalo u ovih proteklih 7 dana, ali evo, držite me za riječ pa vidjet ćemo da li sam pogriješio. Pod jedan, kada je u pitanju naše određenje spram problema koji su stojali iza onoga što je motiviralo građane da izađu na javne proteste. Dakle, možemo ih definirati kao neke probleme funkcioniranja sistema koje se svode na neke subjektivne razloge koji se daju u hodu popraviti. Mogu se definirati kao mana samog sistema koja producira problem, a možemo reći da problema uopšte nije bilo, nego je da neko inscenirao sve ovo što se desilo, rukovođe nekim nacionalnim, političkim ili nekim drugim interesima. Kada slušam one koji predstavljaju danas vladajuću grupaciju ovdje, evo citirat ću na jednom primjeru gradonačelnika. Gradonačelnik kaže da ćemo mi nastaviti da se borimo protiv korupcije. I evo na primjeru korupcije koji su definirali i ovi koji su protestovali kao jedan od temeljnih problema i ono o čemu smo mi raspravljali, problem se svodi da li su izvori korupcije negdje mimo tamo sa strane, pa ćemo se mi pozabaviti njima, ili smo mi ti koji produciramo korupciju. Ako smo mi ti, dakle, subjekti unutar sistema koji produciraju korupciju, onda bojim se da mjere koje moramo poduzeti moraju biti puno radikalnije nego reći da ćemo formirati neko tijelo, da to imamo zapisano u programu i tako dalje. Sve mi to imamo godinama i bojim se da je to simuliranje rješavanja problema ili netretiranja problema ozbiljno. Ako idemo sad na problem, kako ćemo ga uopšte definirati? Ovdje sam čuo, moram reći, zastrašujuće konstatacije s kojima sad ne bi polemisao, da ne bi otišao u nekom drugom pravcu, ali da je ovo sve neka izmišljotina, da postoje neki skriveni centri moći koji to trebaju da iz nekih destruktivnih razloga organiziraju i da se to svodi na problem isključivo Bošnjaka. Postavlja se pitanje kako to Hrvati i Srbi nemaju socijalnih problema, samo Bošnjaci. Je li to u Republici Srpskoj sve ok? Ili ne znam u Hercegovini sve ok, a vidimo tamo da srpske stranke u Republici Srpskoj ukazuju na čitav niz socijalnih problema, čak traže vanredne izbore, a u Brčkom toga nema. Ili se ovo što se doživljava kao napad na Republiku Srpsku, a znamo da je predsjednik Republike Srpske jasno rekao da to neće doći u Republiku Srpsku. Pa onda vaše pitanje zašto nema Srba tu? Pa bilo je u početku. Da li se danas vrši pritisak na njih da je ugrožena Republika Srpska, pa možda zbog toga nema. To su sve od nekih pitanja, ali sasvim sigurno da problem socijalnih problema postoji i kod Hrvata, i kod Bošnjaka, i kod Srba i da se on kao takav mora tretirati. Ono što vi na ovom nivou subjektivno, kroz ove diskusije, dakle očigledno ne doživljavate problem ozbiljno, nego ga pokušavate kroz evo neki program mjera koji ste tam, pretpostavljam, sačinili, a da niste opet konsultirali, po meni je trebalo konsultirati cjelokupnu skupštinu, formulirali, pokušat ćete da jednim dijelom manipulacijom s jednih broja ljudi koji rukovode ovo nekim obećanjima socijalnih davanja i tako dalje, da ih stavite na platni spisak kao što vodite i masu predstavnika nevladinih organizacija i tako dalje, amortizirate sve ovo što se dešava. Ono što se dešava tamo je isto vrsta nekog pritiska koji sad represivni aparat vrši, a opet ponuka nekim od diskusijama. Tamo je danas privedeno oko 10 ljudi. Tamo kad odete među onu masu, kamera vas snima. Sve to ukratko, na kraju,
ako istinski postoji problem, će dovesti do toga da će se sistem sam urušiti ili će ga neko danas, sutra, za mjesec, 3 godine dovesti u pitanje. Ili imamo onu zadnju varijantu da se pojavi neko, a kao što se desilo i u Hrvatskoj i Srbiji, koji će napraviti samo korekciju sistema. To mora biti odavde. Mi ne pokazujete spremnost za tako nešto. Prije svega, trenutna većina, čini mi se, a pokazat će to vrijeme, ne pokazuje spremnost da ozbiljno prođemo ovom problemu. Mi iz opozicije, i ako ostanemo u opoziciji, ne znam kakav će status dalje biti, pokušat ćemo da djelujemo korektivno. Ali evo ja vam sad kažem, mi polazimo od političkog stava da je sistem disfunkcionalan. Sramota je da na nivou Brčkog distrikta 220 miliona, 2 milijarde potrošenih para imate ovakav broj ljudi koji žive na ivici egzistencije. Ukoliko ne bude druge mjere, evo ja vam sad javno kažem, da ćemo se mi pojaviti kao subjekt koji će pozivati na javne proteste. Jer mi ne vidimo institucionalno kako se to može riješiti. Ako institucije sistema nisu samo korektivne i nešto ne urade, bojim se da ulazimo u jedan haos. S tim završavam, predsjedniče, dakle, još uvijek se nadam da imamo snage, da zajedno nešto dogovorimo što će biti na dobrobit svih. Ukoliko ovo pretvorite u papirnog zmaja koji će simulirati nešto, nećete imati našu podršku. Hvala lijepo. Predsjedniče, evo neću ulaziti oko ovih poslovničkih problema. Dakle, meni je drago od svakog čuti, pa i čak kad krši poslovnik. No, bojim se da je gospodin Purić izrekao jednu opasnu tezu. Ona otprilike glasi: ovi skupovi koji se organiziraju po svom sadržaju su takvi da bi mogli iritirati jedan drugi narod da uradi nešto tako ili nešto slično što bi moglo dovesti do nacionalnih konflikta. Mislim da je on to rekao čak i u zaoštrenijoj formi, evo ovo ja sam blago interpretirao. Dakle, sve ovo što se dešavalo u proteklih 7 dana, takvog je sadržaja koji vrijeđa, kako on kaže, srpski narod. I sve to što bi bio sadržaj koji vrijeđa srpski narod, on je sveo na ovu floskulu Bosansko proljeće. Pitam ja njega, šta on odčitava iz ovih skupova, ako pri tome ima i zvaničan stav, zvaničan prijedlog mjera iza kojeg ovi ljudi stoje, a koji ste vi jutros dobili, naravno ja to nisam ni pogledao, malo sam prelistao, jer je došlo mimo poslovnika, mimo neke normalne procedure. Šta je sadržano u tim zahtjevima što može vrijeđati srpski narod? I šta to znači po vama? Bosansko proljeće, šta vi vidite u Bosanskom proljeću što bi moglo vas iritirati, odnosno po vašem mišljenju iritirati srpski narod? Implicite iz ovog što vi govorite proizilazi prijetnja. Dakle, ja vam savjetujem i onima koji ovo podržavaju da se ne igraju s vatrom. Da bi moglo doći do nekog drugačijeg okupljanja koji bi vodlio ne znam u šta. A šta mislite? Možda se sjećate ovih vremena od 1992. godine ili nešto slično. Šta vam pada na pamet? Dakle, izričete veoma opasne teze. Ja ne kažem da eventualno i da neće biti instrumentaliziranja nekih socijalnih okupljanja, ali onome što se je desilo, dati takav preznak da iritira čitav jedan narod, a da u zvaničnom stavu nemate ni jedne riječi kojim se spominje ili vrijeđa taj narod. Molim vas, u što se vi upuštate? Jeste vi svjesni koju iritaciju proizvodite ovdje? Jer ja treba istom mjerom sad da vam odgovaram kako vi nama odgovarate. Dakle, ja koji podržavam ovo okupljanje, je li to implicira neki moj antisrpski stav? Je li to atak na Republiku Srpsku, suverenitet srpskog naroda i bilo šta slično? Dajte, molim vas, mislim, treba voditi računa što se govori, unosite elemente koji opasno zaoštravaju sve ovo. Hvala. Hvala. Pašalić, izvolite, profesore. Pa, nažalost, gospodin Purić nema snage da sagleda svu neopreznost svojih izjava i bojim se i ovo što je rekao jednostavno logički ne drži. To što će se grupa građana
okupiti da bi izjasnila neki socijalni bunt, socijalni protest, a da će se spletom okolnosti među njima nalaziti 99% Bošnjaka, ne znači i ne implicira da samo to okupljanje Bošnjaka izaziva neko antisrpsko raspoloženje. Dakle, ja ne vidim odakle izvlačite tu logiku. Druga stvar, ako su oni tražili ostavku vlade, pa vi onda to tretirate kao antidejtonsko, ili ne znam, konačnoj arbitražnoj odluci i tako dalje i tako dalje. Vaša stranka u Republici Srpskoj poziva na vanredne izbore i poziva vladu Milorada Dodika da podnese ostavku. Ili je zavila u crno Republiku Srpsku. I to ne tumačite kao neko antidejtonsko ponašanje. Zašto u Brčkom? Imate drugačiju logiku. I zašto ne uviđate opasnost teze s kojom baratate? I da su se okupljali po principu nacionalnog. To ne znači da je antihrvatsko, antisrpsko, antialbansko i tako dalje. Da bi tako bilo, u svojim političkim zahtjevima moraju imati nešto što sadrži antisrpsko, antihrvatsko, antialbansko i tako dalje. Šta ste, osim sporadičnih frustracija koje ste eventualno mogli čuti nezadovoljnih ljudi kompozicijom dejtonskom, ne kažem da takvo nešto niste mogli čuti, iz čega drugog odčitavate nešto što bi moglo iritirati srpski narod u Brčkom, da se kontra tih, ne da se okupe po nekoj drugoj osnovi, nego kontra tog okupljanja oni okupljaju i da eventualno to dovede do nekog sraza i sukoba. Molim vas, prizivati nešto, takvu logiku da je na djelu trenutno, u najmanju ruku nije umjesno. Hvala. Hvala. Evo, gospodin Burić još